dutangira kono muri Libya mu mwaka wa 2011 ryari joro mu gicuku tariki 19 cyatari 20 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka umwe, ndetse hari misiyo y'ibanga yari ikomeye cyane bari bise Libya Night Strike. Uwo munsi abaye kumenagura system y'ubwirinzi bw'ikirere ya Libya, ndetse uwo munsi umwe bisasu birenga 45 byararashwe bya precision bombs byarazwe ku bigo bya gisirikare n'ahandi hose abikwa intwaro, cyane bibanze ahaparikwa indege za gisirikare za Libya, ndetse icyo gihe intego yari kugira ngo barimbure burundu banace intege umurindi w'ingabo za Muammar Gaddafi wari uhanganye n'abasivili icyo gihe agira ngo batamumweguza batamukura kuri manda yiwe. Icyo gihe barahanganye intambara ikomeye cyane. Gusa igitangaje uwo munsi baraswa umugoroba ntago bamenye ngo barimo kuraswa nande. Babonaga amasasu gusa amanuka ava mu kirere arasa ibirindiro byabo bya gisirikare babimenagura babyangiza babirimbura. Tuvuye muri Libya tugaruka hakuno muri Afghanistan muri 2001 mu kwezi kwa 10 tariki 7 muri operation bise Enduring Freedom. Ahangaha yari iminsi 26 nyuma yo kurasa Twin Towers i New York, ahari muri quartier y'ubucuruzi bitaga World Trade Center, imwe muri quartier nini zizwi z'ubucuruzi mu mujyi wa New York. Nyuma yo kurasa ayo mazu bakayarimbura byatumye abaho operation ikomeye cyane muri Afghanistan, ndetse abaye intego kugira ngo barimbure banasenye burundu ahantu hose hatuye abo bitaga abatalibani, ariko batega operation bitaga Enduring Freedom. Intego yo kuvana mu nzira se uje abatalibani bitaga Osama bin Laden bakanaca burundu intege umutalibani ahari hose. Ndetse ahangana aho habaye kuraswa bikomeye cyane, gusa barashwe wese icyo gihe umutalibani n'abari batuye hafi yiwe ntago bazi ngo barashwe nande. Nabo amakuru batangaje ngo babonaga ikintu kibahonda kiva mu kirere batazi ngo kiturutse hehe kirashwe nande ninde ucyohereje. Babandi kugira ngo ibitero byonjwe n'abazimu, ndetse ngo Satani yongeye yizamukira arimo kwica abatalibani. Usanga bagise ko byari ibitero by'umuzimu ko kwajyaga ubakubita ntago bari bibeshye, kuko barashyo gihe yari indege bitaga Ghost Bomber, wakwita indege y'igicucu cyangwa indege itagaragara mu yandi mazina bita B2 Spirit. Iyi kurashira asanga umuzimu utazi ngo kurasha hagaze hehe akurasha ate kujya kuyikemanga ko mugenzi kurashe yageze kure yagiye. Ndetse ingino yo gatumwa kano kanyirimo kwica ehereye ruhande abayobozi ba Iran ibakubita bucece. Kuva intambara yatangira hagati ya Iran ihanganye na Israel na Amerika, Iran imaze gupfusha abayobozi bagera kuri 40 bajyaga bavuga rikijyana. Ino ndege irakubita ikamenagura igashwanyaguza no sakeka ko bakorerwamo ibisasu bya kirimbuzi muri Iran. Yitwa B2 Spirit, the Ghost Bomber. Uyu munsi tugiye kuyiganiraho B2 Spirit ikorite, iteye yaturutse he, yakozwe nande, kuki yitwa umuzimu, ese gute kubita umuntu akahita ngo umuzimu uramukubise atazi ngo kubiswe n'igiki. Indege nini bidasanzwe ku isi kuri iyo iganda yiparitse, amababa yayo ubwayo atatanye angana na metero kare 460. Ahanga afata nk'ikibanza kirimo kadastre ebyiri zegeranye z'impanga, niko ingana iyo iganda yiparitse ahantu hamwe mu kibuga cyayo. Nubwo ari nini cyane, iyi ndege ya B2 Spirit kugeza uyu munsi iracyayoboye ku rutonde uruhonda umwanzi umukubitiye kuri atazi ngo umukubitiye hehe, kandi ukamukubita bucece atakubonye ngo amenye ngo ukubisagiye he ahagaze hehe. Ese ibigenzi ite, ibikora gute? Iyi ndege uyu munsi bitangwa umwami w'ikirere yakozwe nande, yayikoze ryari, yayikoze ashingiye kuki? Ese amahanga yose yemerewe kuzitunga? Koko uyu munsi zitunzwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine. Ese kuzitunga bisaba iki, bigenda bite? Ese ku isi zihari ari zingahe zino ndege? Cyo gihe sasanga byose tubiganiraho twitonze dutuje. Nitwa Giti w'Imana cy'imizi mirefu y'u Rwanda, mbahaye ikaze kuri channel yanyu ariyo channel yanjye. Nimba utarakora hanga subscribe, vanga uyikoze kuri channel yanjye ariyo channel yanyu, mbahaye ikaze tuganire byimbitse. Bayise B2 Spirit, Ghost Bomber, umuzimu. Uno munsi ingengo y'imari y'umwaka washize y'igihugu nk'u Burundi, Lesotho na Gambia, imibare igaragaza ko bose hamwe nta warengeje miliyari 2 z'idolari, $2 billion. Cyane ko ingengo y'imari y'u Burundi n'iya Lesotho yari miliyari 1 y'idolari na $700 z'amadolari ya Amerika, naho Gambia yo ikaba $550 z'amadolari ya Amerika. Ano mafaranga tuvuga y'ingengo y'imari ni amafaranga waha igihugu ukaba ugiteturuye unakiruhuye, imigabo n'imigambi n'imishinga yose kagenda neza yose cyari cyarapanze muri uwo mwaka
ku buryo baye ari bishoboka ahangaha bajya bakwirahira bakakwita umubyeyi wabaye hafi aho rwari rukomeye bakahacana umucyo. Impamvu ahangaha mvuze ku ngengo z'imari z'u Burundi, igihugu cya Gambia, igihugu cya Lesotho, nukugira ngo wumve koko iyi ndege ukuntu iremereye n'ukuntu ihenze, kuko ayo mafaranga y'ingengo y'imari y'ibihugu twavuze haruguru, B2 Spirit Ghost Bomber ihenze kurusha izo ngengo z'imari z'ibihugu bya Afurika byinshi. Ino ndege ya B2 Spirit Ghost Bomber niyo ya mbere uyu munsi ihenze mu mateka ya gisirikare ku isi hose, kuko ihagaze biliyoni 2 z'idolari, ubwo ni miliyoni z'idolari 200,000. Ubundi amazina yarambuye yitwa Northrop Grumman B2 Spirit, naho abandi bayitazira akazina ko kwitwa indege y'igicucu. Impamvu yitwa igicucu nuko ifite tekinoloji ihambaye ya stealth. Iyi ni tekinoloji ibasha kuba akanya kose yaca amatware y'umwanzi ikanamurasa atabonye ko yahageze cyangwa yahatambutse, nta radari nimwe iyibonye. Nubwo ari ikintu kinini gihambaye, ariko kizi kwiyoberanya ku buryo umwanzi atakibona kuri radari ziwe, kikamuhonda bucece kikahatambukana umucyo gisoje akazi kakizinduye kakijyanye. Iyi ndege ya Northrop Grumman B2 Spirit yakozwe mu gihe cya Cold War, mu gihe cy'intambara y'ubutita. Yari iminsi yo gushyamirana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ziyunze z'Abasoviete cyangwa Soviet Union. Ino minsi yo gushyamirana hagati y'ibihugu ntabwo igeze abaho intambara ngo abantu bambarane barwane byeruye, gusa habaho competition cyangwa amarushanwa hagati y'ibihugu. Icyo gihe hariho guhatana no kurushanwa mu gukora intwaro, ibizwi nka arms race, kugenda no kogoga ikirere, ibyo bita space race. Ndetse ikindi cyari kirenzeho ahangaha ni ukwimakaza amatwara ya kapitalism yari ihanganye na communism, aho buri muryango wari ukeneye abayoboke. Dore muri iyi minsi yihangana n'ishyamirana nibwo havutse B2 Spirit the Ghost Bomber. Intego bayikoranye kwari ugutsinda ubwirinzi bw'umwanzi no kugera ku ntego ku isi ahariho hose aho umwanzi yihishe. Mu myaka 1970 1980 nibwo intambara y'ubutita yari irimbanyije igeze aharyoshye. Muri iyo minsi radari n'intwaro z'ikirere byari byarateye imbere cyane, bigatuma indege zisanzwe zishobora kuba zaraswa akanya kariko kose mu buryo bworoshye. Kubwo impamvu rero z'ubwirinzi no kugira kino kibazo gikemuke burundu, nibyo byatumye Amerika ifata umwanzuro ngo ikore indege ishobora kuba itagaragara kuri radari, kuba yakwinjira ku butaka bw'umwanzi kure cyane indani mu gihugu, no gutwara intwaro za kirimbuzi igihe bikenewe. Uyu mushinga watangiye mu mpera z'umwaka 1970 ujyamo gahunda yiswe Advanced Technology Bomber, ndetse iyi Advanced Technology Bomber yaje ari code name cyangwa izina ry'ibanga ry'umushinga rugamije kuba bakora indege igezweho cyane ifite ikoranabuhanga rihanitse mu rugamba. Bwa mbere indege igaragara B2 Spirit ku mugaragaro hari mu mwaka 1988. Gusa bwa mbere iguruka iva ku butaka hari tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 1989. Hanyuma ijya mu kazi gitangira ikoreshwe mu mwaka 1997. Ikintu cyadanje gituma uyu munsi B2 utandukanye n'izindi ndege zose ni ubushobozi bwayo ifite bwo kwihisha, bita stealth technology. Ariyo mpamvu yitwa the Ghost Bomber Spirit cyangwa Stealth Ghost Bomber, kuko ikurasa utazi ngo kurasiye he ukurashe, ujya kumenya ko yakurashe yagiye karigeze kure cyane mu yandi matware. Uyitegereje neza imeze nk'agacurama, ndetse amabara yayo yijimye niyo igaye iri mu kirere, ifite imiterere nk'iy'agacurama kuko ntago igira umugongo, nta nubwo igira inda nini nk'indege zindi ko ziteye aho amababa yaza gufata yashingiye. Yose irarambuye iragaye, iyo iparitse hasi ibimeze nk'aho igandaye, nk'uko ubona agacurama kari mu kirere karimo kaguruka karambuye amababa yako yombi. Dore ibintu bihambaye ikoranye iyi ndege bituma uyu munsi basha kuba yakwihisha aho igeze hose amatware y'umwanzi. Mu buhanga yakoranywe uwayikoze yayihaye ikiswe ngo ni flying wing design. Yayihaye imiterere y'indege ikoze ishingiye ku mababa yonyine. Mu yandi magambo ni indege ikoze ubona ko bahuje amababa abiri adafite ahandi hantu afashe nko kuzindi ndege ukuntu ziteye, maze avamo ikintu kiguruka gihambaye kandi kinini kibasha kujya mu rugamba amasaha menshi. Ino ndege nta murizo igira, kandi ikindi nta bice bisohoka cyane ifite. Imiterere yayo igoramye ituma imirasire ya radari idasubira aho yaturutse. Bino biyifasha kwihisha no guca amatware y'umwanzi atamenya ko yahaciye. Ikindi bayikoranye kidasanzwe ni coating bayihaye cyangwa irangi niko twabyita. Umwambaro yambaye inyuma cyangwa irangi bayisize ribasha kuba ryamira cyangwa rigafata imirasire ya radari aho kugira ngo isubire inyuma itange raporo ko hari ikiguruka kigaragaye mu matware radari ishinzwe kuba yarinda. Rero ko kubasha kumira imirasire ya radari z'umwanzi bituma B2 Spirit iba indege idasanzwe itandukanye ku rugamba. Ikindi gihambaye B2 Spirit bayikoranye nuko bayihaye moteri zihishemo indani hasi mu ndege, bigabanya kuba radari zayibona n'ubushyuhe bwayo ntibugera hanze, ibuhoreza indani muri yo. Kubera zino moteri zayo zitsimbyemo hasi, iyo iciyeho biragoye kumva ijwi ryayo kuko igenda inyomboka cyangwa yongorera, nibyo bituma ibasha kuba yarasa umwanzi akajya kumenya ko bibaye bamurashe indege yageze kare kure mbari yambari yigenda itakira aho hafi.
uretse gucaho B2 Spirit ntuyumve ko yaciye mu kirere cy'iwawe, inafite ikoranabuhanga rigabanya ubushyuhe bwayo indani mu ndege. Cyane ko mbere yo gusohora ubushyuhe ngo bujye hanze, ibanza kubutatanya mu mababa yayo, bukabanza guhozwa n'umwuka uturuka hanze winjira indani muri za nozo zayo. Bino bituma ubushobozi bwa radari y'umwanzi butabona ko indege yahaciye, kuko ahangaha ibipima ubushyuhe bizwi nka infrared detectors bidafata ko ari ikintu kiri mu kirere gifite ubushyuhe kirimo kuhatambuka. Ibi byose bituma B2 igorana cyane kuba wayibona no kuyikurikirana. Mu magambo yoroshye ishobora kwihisha mu kirere ku buryo radari z'umwanzi zidakunze kuyibona. Niyo mpamvu bayita the ghost bomber, kuko ikubitira umwanzi mu myotsi ikabura nk'ininja. Zino ndege zakozwe ari 21, gusa imwe yaje kwangirika ikoze impanuka ku kibuga cya Andersen Air Force Base mu gihe cy'imvura nyinshi. Hari tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2008. Ndetse uwo munsi amazi yinjiye mu byuma bipima umuvuduko n'umwuka bita ngo ni air data sensors. Nuko indege ihagaze miliyari $2 yaje kwangirika itagiye ku rugamba. Naho indege yindi imwe muri izi ngizi yo barayiparitse ubu uyu munsi bayikoreraho ubushakashatsi, kwiga no gusobanukirwa byimbitse. Ubu yavuye mu kazi iraparitse. Ubu zisigaye indege 19 ziri mu kazi zikoreshwa umunsi wa none n'igisirikare cy'ingabo za leta ziyunze za Amerika. Ino ndege ahandi hanirengeye nuko umuntu yitwaye mu gihe ari ku rugamba misiyo yabaye ndende, imufasha kuba atabasha kuba yasinzira ngo agatotsi kamutware, kuko utwaye indege aba yarakorewe amarinete cyangwa ibirahure yambara ku maso byitwa light therapy glasses. Bino iyo byambaye bitanga urumuri rworoheje rw'ubururu cyangwa umweru ku maso yiwe, ndetse uru rumuri iyo rukwinjiye ruhindura isaha y'umubiri. Ni isaha izwi nka circadian rhythm. Ino ni isaha y'umubiri ukoranyeho ubwawo, ndetse isaha igena igihe umuntu abyuka n'igihe aryamira, n'igihe arushye ikamenya ko umuntu amaze ko yananirwa kugira ngo asinzire bitewe n'urumuri ruhari n'umwijima ukungana. Uretse kuba aya marinete yahindura iyi saha y'umubiri w'umuntu, anagabanya umusemburo witwa melatonin. Ni umusemburo w'umubiri w'umuntu utuma asinzira. Bityo ahanga ifasha utwaye indege kuba yakumva akomeye, akagoma ari maso kandi afite imbaraga amasaha menshi kugeza misiyo arimo ayirangije. Rero ahanga abapilote bakoresha marinete mu ngendo ndende cyane ko indege ya B2 Spirit ifite ubushobozi bwo kuba yagenda amasaha 48. Ubwo ni nk'iminsi 2 uvanyeho amasaha 4 gusa iri mu kirere idahagarara izenguruka isi. Nubwo amanete yafasha umuntu kuba atasinzira atwaye indege ya B2 Spirit ari mu kirere mu masaha menshi ya misiyo bibaye ngombwa, gusa mu kubaka iyi ndege bashyizemo n'icyumba ko bibaye ngombwa pilot yaharyama cyangwa umufasha, cyane ko abayitwara abari babiri bateganya kumwe yaryama undi mu gihe akomeje akazi agasinzira akaruhuka. Ino ndege yinjiye mu kirere ubwayo aba ari ububiko bw'intwaro, kuko ibasha kuba yakikorera intwaro zingana na toni 18. Mu bisasu yikorera harimo nka GBU-31, GBU-32, GBU-38, hakazamo hangana ibya kirimbuzi nka B-61 na B-86 ndetse na GBU-57. Iki ni igisasu cyagiye kure mu kurimbura no kumenagura ubutaka bw'umwanzi kigasiga kimuhondaguye. Ibi byose bituma iyi ndege ya B2 Spirit bomber iba igice cy'imbaraga z'ikirenga za gisirikare. Kuva indege yakorwa ya Northrop Grumman B2 Spirit bomber yarwanye intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa intambara yarwanye ya mbere yari ya Kosovo mu 1999. Icyo gihe B2 Spirit yarakoreshejwe, ndetse bwa mbere mu ntambara ya Kosovo yakoze ibitero by'ingenzi irasa ingabo za Serbia, igaragaza ubushobozi bwayo buhambaye bwo kugera ku ntego neza muri ese yaje bari bayikoreye bwa mbere na mbere. Ndetse ngiye kujya mu ntambara muri Afghanistan muri 2001. Ni nyuma y'ibitero bari bagabye kuri Amerika muri New York tariki 11 z'ukwa 9 ubwo basenyaga Twin Towers zo muri quartier y'ubucuruzi ya World Trade Center. Icyo gihe Amerika yagiye kuhiga umwanzi muri Afghanistan bize nkaho yihorera ku bitero yari yagabweho. Ndetse aho ngaho B2 yagize uruhare rukomeye cyane mu ntangiriro z'intambara ya Afghanistan muri 2001. Icyo gihe B2 yagurutse turutse muri Amerika, ndetse rasa ku ntego yiga abatalibani na Al-Qaeda, cyane ko zari misiyo z'amasaha menshi arenga 40 iri mu kirere. Ahandi yagaragaye ko agatendo hari muri Libya muri 2011 ubwo yagabaga ibitero mu gicuku mu ijoro igira ngo ice intege ubwirinzi bw'ikirere bwa Libya, inafasha izindi ndege kuba zahogoga. Ari naho havuye intandaro yo gushyira hasi Muammar Gaddafi wayoboye Libya. Ndetse iyi B2 Spirit bomber yanakoreshejwe muri 2003 mu ntambara itari yoroshye yo guhiga no kurwanya no guca burundu intege za Saddam Hussein wari yoboye Iraq kugira ngo bamuvaneho. Ino ndege ya B2 Spirit bomber ibasha kuba yarasa ku ntego 80 icyarimwe, uvuze ngo ishobora kuba yahonda umwanzi ikamumenagura vuba byihuse. Ndetse Amerika kugeza uyu munsi ko ushoboye kose ngibanga rikomeye ngo hatagira undi muntu wari wese wagikora ngo ayitunge, kuko yaba abaye umwanzi weruye kandi ufite imbaraga wahangana na Amerika. Iyi ndege uyu munsi ku isi irayoboye mu kuba yarwanya iterabwoba, ndetse ahantu hose ari udukundi tw'intagondwa niho hantu hambere itumwa bucece ngo ijye kuduhiga iduce intege.
Kugeza uyu munsi no B2 wemeza ko imaze kuba yasaza kuko irimo kuba yakabaka imyaka 30 kuva yatangiriye akazi. Bityo akaba barimo bategura iritwa ngo ni B21 iyo izaba ivuguruye muri tekinoloji no gukoresha ibyogajuru, ndetse izaza ari generation nshyashya ya B2 Spirit Bomber. Izaba yitwa B21 Rider. Uno munsi bigaragara ko indege ya Northrop Grumman B2 Spirit Bomber atari indege gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ikoranabuhanga rishobora guhindura uburyo intambara zikozwemwo mu buryo butuje ariko bukomeye cyane. Nyuma yo kumva aya makuru ajyanye na B2 Spirit Bomber twagucukumburiye byimbitse, ndagushimiye cyane ko wankurikiye kugeza kino kiganiro kirangiye. Hari inyunganizi cyangwa ubutumwa bugufi bwose dufitiye, ushyire muri comment hasi ubwandike tubane 5 kwa 5 guhera uyu munsi iteka ryose. Ndetse urakora subscribe ahanga n'icyo kano kanya ngo muyikore uvangaha wihuje natwe bya burundu. Nitwa Giti w'Imana, kimizi mirefu y'u Rwanda. Bye bye.